Kardom Karbing Long Live Kelang Ratunduan Pininitum Karbing Long Live Team Pen Non Amad Militum Kedo Bangke Hawar Kehat Sangti Mili Jomuna Terang Arong Amekar Chandro Singh Be Akehai Halang Li Tuma Serjang Sami Angelika Beypi Alang Lia Men Sab Usung Ichet Timali Tumke Aring Loka Men Penang Benung En Eder Masih Lasi Angelika Ani Sitami Ilituma Krayepan Penangan Ningkan Penalang Li Nong Me Kevan Pia Bang Pilo Alang Li Ola Sama Long Sitami Beauty Pageant Along Ason Crown Winner Labang Sonong E Cipalong Do Nabang Pilo Ilitum Swalu si non mang ke Charlie hin punon ketegason punon doktor engineer punon alang litum stami sopin sotumason paprangik bomlo la si Angelika Beypi alang li stami 2019 aningkan nilitum la denarong journal Karbi Youth Festival ke paman ponahut nilitum stami labang so Miss denarong Karbi Journal Festival labang so anong is tami alang li tami nangelong do nabang philo hadak pen si alang li journey start lo lapen ke alang li ke thega sondu kilun ke kan pen cheng lok shooting pen cheng lok lamar jan long shooting non pen cheng lok pen alang li kai ki mata bori pic jasemet ke ahem pen sitami lan tangka maha pen alang li support awi pustami amena kai kita ke bori bang du laso ka bori joine si pini lanang deng stami kili dun lo se suarlu pura hem totlun pula pusim cimatha theda alang li hong nangbar lo pini ani alang li olasam long stami Miss Beauty Pageant along stami alang li nong e chipalong no se prangsi nang li nil tumphan Karbing Long live live channel pen labang su lamthe si kaching ki je thana long apodang chi pidun thek ponang li phan akero pipa jirlo tangte nang li hin pen le Karbing Long live kelang rat atum phan nang li intro bang chi piponing na Kardom aprang si Karbing Long live kelang rat do an phan stami li hin pen ada Kardom pachir poniglo Kardom lapen Karbing Long live abitung utum milihem nakihumri thekapon churo lo lapen nilimen ke sami Angelika Beypi nilirong hawar ke hat sangti mili jomuna terangaro nilipoamen Chandra Singh Be nilipeamen lake ilamai teronpi nilitum korte banget thom niginut lapen nibong do kadu wi pen banget thom banget thom lapen school nili ke Charlie ke dak harakat English medium school long si ni Charlie school life bang ke lapen college bang ke Difu government college long ana hostel dong do ni kali ong hem pensi nili dam bahadak pensi mane college bang don bom he dak ong copy stream lo nili science science student kosolo school life pendong ke kan kilun ahin ning dok ke kan kilo na bang nili school life pen si ke pangcheng nili ning kan pho pen si nili mane dance school long gidun lapen at dance teacher bang mi malalaan mi uida si nili lapaan pininde dadlo lapen la beauty pageant hin ke nili 2018 ning kan la Miss Habar ke hat pudo ladak chipate dun chengalong nili second runners up sige chipalong dun lapen hala sud nili thang ta chini ne mane beauty pageant hen ko son si mani pini nang chima la hai thang ta chini ne lapen bor idun bom non pini ar ni jo arnam atur dak pen ko pipia beauty pageant along lo nang le ke chengsi anong e ke ban ke chengsi ke chipate dun pen sunili la Miss Habar ke hat pulong ni second runners up chepalong dun no lapen la sopi lapen through state level bang ni Karbing Long bang ako hala langfair Miss langfair long ta second runners up chepalong dun 2019 aning kan
la pen popen bom denarong hadak bangke basket box signili kelong la pen tu nili menarong po hala po beskar biang long hala dak ta winner si palong dun la pen ke la winner ke long dun na pan sang than pon pa 2023 aning kan mistake lang jun ta nili winner si palong dun la la pen miss osoma sample la ke sip sagar si padot pon hala dak bangke event ambassador title se ni si palong dun Ila Miss Awesome Assam po bangay ko pi paputhak lo lai na ko matom si ke host la sip sagar hala dak organizer do amen na bang Amar Berman puban hala tum si host le bang kon lo participants hana so bang thong kep ni ke do karbing long pen mamai la karbiang long pen ni lin nuet la ni le kamana karbi pi ke na lin le kala di fupen grumar do inud asati mong pipo hala sinili phan mane nang ke japon jar hadak beauty pageant la son do nang dun chima pujar he ma sing ke le bang ning hang pot nang dun chi pujar he ke la hala dak kidun ni pai ban se kidun la ko son lo journey and nang than ta kisung ke boy ko do ko son si mane form fill up nang ji ko son lo ke dak la grooming aputhak kisung ke boy la lo sip sagar hello pigmating par ke basta nili ke bas pen journey un e ma sing ke trend ban sidam na ajo dak pen ani kang sam sidam le he ni pai pen ani kang sam hujai andam lo an par ke hujai pen train bang ke 11:50 mane 12 la he train lo an par ke hala dak Simaluguri Junction pulang sini tum hadak kule dam ke 8 anlo 8 o'clock mane ajo 12 pen train cha thap thot pen ke hadak adab mane 8 anlo kele ba ande komalo na receive don hadak hadak organizer mat sinang jo receive don de phone call nang le loma pulang par ke alang methang mase hadak ke do ke thak mane hotel long si ke do mati di haladak hotel long anta alang sinang paklang don lo ladak le donon plus kuna na pa na participants sabang ke ni la anchinu e hilo o sistem apara sam lower sam ta do o karbiang long pen sistem ni lunwe ini outside Assam do ma outside Assam Nagaland pi ne pen Manipur pi ne pen hala so hut bang ke avi sip sagar long hut bai seminon dak ade ladak Miss Awesome Assam long mang ko pi ha nong e long nili event ambassador hala dak mang ko pi crown no long crown la pen na sabo bichet de ko pi lo long don ke certificate dola an par ki gift hamper an par ki cash money ke pipe crown dola ke la son angela sopi ko pi lo long la pen ke non chu ke dam tang 17 October Miss Northeast Divine along winner si palang to nili chu Guwahati Rukmini Nagar auditorium hall along si kibipon aso bangke ade la Miss Awesome long nang le nong e long don ji pu chi mathama Miss Awesome along nili chimatha mane expect pe nili long chi pe ta ko sono long de da phi stage along nang li men na hang de da phi isi confidence dak pen dong chi wang ma je ni li nakta me un dun ji la ho la son no mane bor idun bom tel ang se kang tui adun tu un bom hilang pejat ade ko sono pai ani ngrong no maksud ni ngarong lo bang nak ne lu an khilo pen mane chipaduk la an chipaduk pen ke tema dak pen di fu pen sialang li ke bus down e pong ke di kuat dak di fu pen sialang li tum train ar lu lo hujai pen train ar lu lo ke hadak ki le bang ke adap kang thang aju dak pen ar lu lo pulo te lam su kali lo tema lang li tum sarpi hai pen sialang li tum bahini hudak an ke pali lo lalo nang li comfort zone pen chon che nang li hem pen nang ta nang chon che pulo te nang li kisung ke boy pen life alam nang li chine struggle alam nang li chine sialang li phane tum churu par lo aprang sialang li phan congratulation pajir lo alang li Miss Awesome Assam along nang li ambassador di event ambassador labang so anong e che palong don thega pot aphi ke ko pp anong e lo nang khan poni aphi la ambassador che palong don dat pen ke an par ke chu non helang ke dam tang 17 October he
la Miss Northeast Divine along kitchen si mane winner si palong dun kusun si labang so advertisement mate labang so knowledge ko na pasi long lo malo na thana nili pan nang than bai ma jok ta be me thang si mane ke bor idun la phone along la hai samai lang bom la Miss World la hai lang bom pen mane work la hai si ta me thang si Charlie Bomb normally solo tumke alang litum pending lo tom tema hills bange stame hill isi level si nangli che thonun choji hills kang pencil hills puke ding pik pik lage penang penung akeng chinglok pahi paha tum chitut palit pala tum ta tumu do piklo even misses as well right stame lason chitut li dolo polate lamso gali ko son si enda nangli la an hills ke dong kona pensi ko son si charlie lo hills aprang da mani hills che thon ni da o maning tu is ta me son che thon ver de masi mani hebit do ko ja long ke la pena kang tuita che thonun bom masi onali hill pikam ta kar jap he ta nang par jap nang pik pik mati grooming pen cheng la grooming along ta nar suni che hek long le la break time ho la lom u che hek long po lan and the king su pik pik andela northeast labang so beauty pageant along ma ko malo na groomer upasana koson me atai tela ba che tengni de lo sam amena bang upasana po kunalo na tumhana grooming location Guwahati long mat to komento ni sigidam nang lo nili 15 hour ni ban si grooming mati di 15 hour lo si pali dun lo nili ban andela dress pi ne ke dress code ban ki blue jeans and per ke white top per heels grooming address antela la beauty pageant la runway hood mangai ko pipilo ching thang runway hood bang ki designer dress do la silong ben sike van bon designer dress amena bang ta nije thego e nike ante hala sub participant bang kon participants 32 something do bon northeast bolode kona na pensi ke bang lo nili kichuni ateng nili sopan ki chapachini dun edun eden masedi nili nolbari pen inu chapachini dolo nolbari pen tawang do la pen ke borolen an per ke Nagaland pen do bon Nagaland pen ta do an per ke Guwahati local atum mata banghini ni bang thom ni do ande carving long pen ke carving long pen mi nuvet nan per ke inu disobai pen do hala bangi tin salong si kidun banghini na carving long te hala da ke go pp category la Miss Teen Kids Mrs Mr ko som lo hada kitchen ki than gan dogo be ki manage dun kaching ki than ke la areng ke lokalam la pen Hindi an par ke Assamese kaching ki nagi anta Hindi pen si ching ki rinti hai hada penang lela top 10 ke लिए dun pen ko son lo ke top 10 ke लिए dun pen ke mane ning barong long ke ka pheri ta dolo mane question run pumati question run hot bange ke pheri lo mane ke pheri ke therak lo la san nang tan ben dola mane king islamic claim lab lo inke question ar jolan ki speaker non san idun ke li an ke mane ining ta ke claim mane break dak an lo te nangli phan kopia question lo nangli phan nang par juge nili phan kar ju bangke non lom a generation mane pinso tumarlo so pen copy ke charlie se nang sot lo pala bang sen kar chu pa te il tum kar bien long live kelang ala tum phan hindi pen ma english pen lo je thak dun nili Assamese pon je ke thak dun te Assamese pen nangli phan paklarik thak আজিকালি জেনারেশন ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মানে কি দিশত পঢ়িলে বা জানিলে বেছি চলাব নাকাৰজু lasan zaman ni ke thak dun kusan san ni cheteng ni la ka pheri pen ka therak pen ma si ing ho long pi ma ke bang la sining je don la agela sophie ke sel ko second round la pen top 10 select that pen ke top 8 ban la question round ar jo pen top 8 select lo la that pen ke crowning field lo kosono de nali phan amen nang pu pen ke kosono how it feels to be like the winner the champ ning garong pigan lon par ke mane choro ni phanang support da tumhan an sa tami he ni jor po ni jor lasut gun malo na done
so nipai tum tanang tun de upper vedan masih te malo na do na nili nuwet sikadam inu first kita oh sip sagol bang tanang tun la Guwahati bang ki majok tanang tun de nili nuwet sikadam te la sofi ka ko background no gelong la first bang ye subtitle sigelong tun la dang ni best photogenic long tun la north east divine long best photogenic long don la pen det ke enke subtitle p det pen ke enke la winner acronym p phit lo oh hini da longon dele wow ate nangli karbieng bong pen ke nangli de lang bola isibe de events long subtitle da long do lo ma bakpani ni pinu supita long dun do olo hala da rup talon be pi pe Miss Assam long ta first runners up ta che palong dun la pen subtitle ta long dun bon ante nangli inspiration mate nangli favorite ke malo model ilitum karbi piang bong da models nang man lo mate di samalong penangan kache thang do lo inot bahini la sikuma malo nangli favorite ke model hin pelotang te nili Nirmala Teran PNC ni favorite oh Nirmala Teran people ilitum la Dr. Tuliram Rong Hang CM alang liamun pihai personally nang licing kilong personally chingkilong lepin lang alang Miss Assam la pen karbiang long ta long don loban Miss karbiang long la hala sot personally ke chuni alang kidam hai sita mi maning sampik la pen Miss Assam long don na hut pen na manela sot pen ning sampik an oh alang si inspiration na hai la sofi ke nali phana jupo nali karbi ang bong actor kuma phalo ning hang favorite karbi pen actor ke nili lam lang wedi lang ke lang sita me nili lapan lang o sita me bipul jarang bipul actress kan actress bang ke nili bahini panining do o lili rong par pi pen kiraning tipi oh ade lunsepu pinsuang bong emal lunsepo pinso polotang te nili lunsepo ban manginom akimi mate favorite all time favorite lunsepo bijolek the ade lunsepi ge lunsepi itu timung pi ande nangli school life long best friend malo nili school life long ni best friend nitum school best friend manin inut bahini kali banget thom bang pli do nitum chelang tuma group amen kichingsi akang sang hippie oh akangsha mano lunsepi lang pori chali apa nama school life nitum la ME hudbang Charlie la high school hudbang Charlie rapel Angela Sophie akang shang hippie la pen rimsi rong parpi inke sardi hun kiling pi la pen sang mir rong pipi an parke mir len timong pi alang litunge ko sonsono ne nona career ka dawe mame me worengang hoy inur ke lun sipi ge bang karbeng long nong na ba thang klong lun sipi lo ke la kaprek tum ke kaprek tumbang ke inut sang mir pu bangke pinando edlo oh mirlim pu bang Charlie bomlang la pen rimsi pu bang da Charlie bomlang sardi hun bang ta Tezpur medical college long si Charlie bombon ante nangli life long di monit life ke up down do di tenali fan ha ke ching pen di nangli jasemet la career nangli professional non ke nangli ge professional model sinang man lo te manang li ge winner ta nang man lo karbi khe phanda nong me wan lo karbi long arat phanda nong me wan lo pulute karbi swalong bong pen ke nangli ta penangan nong e ke wan bang phil te manang li ta si professional non ke model nang man lo pulute nangli journey long koma ma phan sin nangli credit ping tung kiching si ke of TikTok chok ni gitu mane ka son la punang pa koma naliphan koma ma sinang ke cherap dun ani wang di nangli kisung ke boyhood punon di nangli up down life ke up down do mati nangli koma phan lo ninga klong men choru poni to
นี่งคลองเป็นชัวปรางตุ้งเกละละจังสินไปเป็นในโปนี่ลีกิซุงเกบอยหุสิตามีมันเนี่ยลังตุ้มอาวิเดตบัตินะฮอกเป็นสิตามีรีสิตามีนี่ลีพนังบอร์อีดุนเป็นสันลับปะมาเมดูมาสเปเชียลสันเนี่ยวินี่ลีไปเป็นนี่ลีปอนเวดละlang litum kaitan ang charap don verdi ante di penangan alam litum cingki je than padolo labang so crown ke penangan ardi do jibon ardik pig andi na lok si 30000 lang and jibon so crown peer side ma di ador ba chini ni teil tum penangan alam cingki je than padolo ante ani nangli carving long live ke lang ara tumhan jasme risoi jang tumhan di nangli labang so career puthak di la so career ke professionally lang namelo pote first bang confidence level bang kai tang tu pick nang ji nangli ning mas down no lo la athema kacheso naya pirthe binak model pirthe ke kacheso naing di ason nangli mane kichu dieting ben chenglok exercise ben chenglok di skin therapy pen chenglok na thema nangli skin na mesen nangji darkness complexion le do pustame nangli skin nang kai da smooth do nangji mane mira puteng lo kai ta ke do thak den di chibuji nangji pute laso career jong si professional man nangji pote kopila risoi jang wan ke than gang tung atema supin so punon solo punon di laso line long penangan kerang jianing gang tum confidence ko so che bang ma dak si automatic me thang ma si che bang da to stage kar lu lo pulat me thang che bor inang po the stage kar lu lo pute lam so ko lu me ti di da ka phere ke therak se ta me thang ning che bar thip nang po but then stage kar lu lo pute automatic me thang ma si smile la just ta me confidence full confidence che bang son stage kar lu lo pulote si stage kar lu le prang pati ke phere ke therak pen man ang ton do lo he madu si ta me la son lo ar lu long ver atum mata ar lu le pin atum ta la son ar lu long ver atum mata la son lo ka phere abang do ni me thang mata ka phere mane iking claim et ka phere ok claim la son ta du kok ti si ta me kar lu pen mane me thang ma se confidence level abang chevan det ti lo pen churu parlo lasi ni tum carving long live pen ke pu damang tung mang alalo halang lidak johar terang rong ti jomuna terang rong pen sitame alang litai nudlo ate mahala so hawar ke hat pen lang dam lo pote akang sang hi pita penangan nong nam ka che thang alun se pi lo non mange hawar ke hat pen pulote alang lista me api chiru re pin lo alang li phasa me make no comments dolo di sorlo jo philo dam tabret pusame comments dolo mami ke lai career pichoi po same pichoi po pusitame alang li pijo pen dun bom pini alang li phulong labang so crown hedi kachikub long ge lam so kali lage nangli isi a platform long ke long dun pen isi status mena alive along phan athema nang le labang so photo mokhado po videos mokhado po news long klang po di isi inspiration lo solo tum phan di lasi solo tum phan ke lata ke joy ke mane lata isia akrong lo career ke athema dak pensi miss aswara rai punon miss susmita sen punon priyanka chopra punon alang litum ta laha beauty pageant men start lo akshay kumar di salman khan lai tum ta model pensi career chi build up lo pinielang litum bollywood long superstar nang man lo aswara sa me miss world susmita sen sa me miss universe di se alang litum sta me ke chengang ku ke joy ki gali pijo seil dum kar bp dum da aphiong di miss assam miss north east along as the make income je jordun bomlo
pijo penalang litum sami Bollywood long anda lidun nang po Mumbai long mate Miss India long ans tami Miss India long an sami palidun unje phat ilitum ahir jume ake nang sot ilitum negative comments pidun dera ilitum ang jio tum an so se ilitum an so se ilitum khaye phan nong meke ban thekjia phan longri long pat phan nong meke ban pi thekjia phan ilitum an so se bori bidun nang po lasini tum karbing long live pes tami alang li lam ganing je atemalang lige asoduk pinak alang lige lam daning jiu sitame camera on camera ke lang li an so selo lam ning je sami alang li penangan interview nang chipidun thek porang chipidun thek por alang li phan suri suya kardom lapana kero pipa jero la pena dun thu swalo bangela non nilisupi lang dia dakwam na lo sobenke Angelika Beypi pu ase akibisi bangge nilisu pi akibisi bangge onima Beypi pu ase non dela la pena puni hem sor bangge alang ni men bangge lamai taran pi pu la dang ni chamna tarang arang taran hem pensi ni chipadondu ase hola ni da nilisu aphan ni mathathe non la Angelika Beypi baneli ana kaltui an undunji punili chemathai nili neta nili lapan important nunige tangka maha ka vedada ajoini nili ka dore ajoini pen stami hola bihek pen stami la nili su Angelika Beypi bangke alam theta vedada son kai ke mat of to you ason chi lo stami nili ga bihek pen stami non thidun anla nili pa phopena nili deng nili langli phan nili la pan kisung ke boy stami nili langli phan choroji langli non nili tung phan apiak to phan langli amha pakla la sia langli phan ta nili pan kang tu ke long la pan nili ta choroi lo si hola su nili chini cheng bangke ke theg nong cheng bangke da muka rangsina aklama long la so nili phan nili tum dahi phanda apiak to phanda nahang bon lepsi nili tum dun lo la singri ta hala so hu stami nili long jima punili la pan nili matha dunde ita me ho last apisi aloi phana men tara ma maksin nili ta nili arong lo ba nili supita nili pan thanin de mun de pen pan nili supita pan kang tui pan Sekian lamar sabke long teklom apu ansi benas long kusini lita apian ke nili ngarang alang lipan cholo lo asi non lada wati pustame alang li nili ta chini donde nili pan parju rasan son nili son donjipur nili arjulong stame nili tangkama kawe kadure ajoni kansi alang li ni bangjon alang ni si chibori tangka vedas tami chibori lo alang ni donlo alang ni nong nakar bi alang pen ha asam an alang ni no akang tu chipalang don asi lapan dan ni chunung ri lo churung lo asi lapan se alang ni kang tu kelong don ya phan api pu phan pan mama paklar thekpot ni alang ni Angelika Beypi phan ni ta churu pan sin ni lamthe toni ko lasi elitum alang li tuma hem tu ni si phan elitum anso se rana ma hijume pajir duno na anso se elitum support duno na tangte nangli elitum karbing long live kelang arat lapani tuma channel phan nangli lamthe si labang so jai mek apor nang chibidun thek panangli phan suri kardom pajir si pini labang so lamthe si jai mek tangte elitum karbing long live kelang arat tuman kardom chipira ington pon kyok na kardom